Bjorka buka suara dan ungkapkan alasannya. Bjorka sengaja meretas dan mencuri karena ada monster di Indonesia dan Pancasila tidak dibuktikan. Simak sampai akhir, sampai adik Mimin terjemahkan ya. The time has come to protect the Indonesian people, our brothers and sisters. The time has come for us to speak out for our rights, justice, freedom of speech. Bjorka is neither a name, nor a person. Bjorka is the name of a hacking movement, or cyber attack. The name Bjorka will represent the Indonesian people, the people who do not get justice, and their rights. Don't panic, we did hack or steal the personal data of the president and the people of Indonesia. But we will not sell the data. Bjorka exists because of monsters. Bjorka exists because of Pancasila. Bjorka hacked because Pancasila was not proven. This country is in a bad situation. Fuel prices are starting to rise. Some cases cannot be handled by state law. Do you still want to relax and watch news broadcasts on television? Do you still not care at all about this? Fight, man, we can recover this all. Fight, I love you all. We are anonymous. We are legion. We do not forget. We do not forget. Halo Indonesia, kami animo saudara-saudara kita tanah air kita, sudah tiba waktunya bagi kita menyuarakan hak-hak kita, keadilan, kebebasan berbicara. Bjorka bukanlah nama, bukanlah seseorang. Bjorka adalah sebuah gerakan kebebasan atau serangan cyber. Nama Bjorka akan mewakili rakyat Indonesia, rakyat-rakyat yang tidak mendapatkan keadilan, serta hak-hak mereka. Jangan panik, kami memang meretas atau mencuri data pribadi Presiden dan rakyat Indonesia. Tapi, kami tidak akan menjual data tersebut. Bjorka ada karena ada monster. Bjorka ada karena ada Pancasila. Bjorka meretas karena Pancasila tidak dibuktikan. Negara ini sedang di situasi yang tidak baik. Bahan bakar mulai naik. Beberapa kasus yang tidak dapat ditangani oleh hukum negara. Masihkah Anda ingin bersantai dan menonton berita di televisi? Berjuanglah, Bung. Kita bisa pulihkan ini semua. Aku mencintai kalian semua.